Dobrodošli, dragi slušatelji i gledatelji, u Corverum, Portal for Fun, u gastroenigmu koju za vas danas servira vaš Adoro Di Salo. Stalna na tom svijetu samo mijena jest, kako davno reče jedan pjesnik. Promijenila se godina, promijenila klima, prešla priča s magarca na jarca, nova stiže moda, sada se na špic šuze hoda. I opet ćemo mijenjati prezidenta, uru, a mijena se događa bome i u tanjuru, to jest u pjatu da svi shvatu. Gastroenigma zbiva se u slavnom restoranu gdje mladi momčić praksu radi i čudom se čudi. Nije mi jasna, šefe, ova stvar. Fina domaća hrana, koke, tuke, pivci, jaja, jančići, praščići, riba plava i bijela, rikula, špinat i svake vrste zelje, ma koji gušti i koje za stolom veselje. Šefe, a zašto je ta porcija jela vela samo 50 kun? A nisam još stigao tu lekciju dobro savladati. Misliš minimalistički gastrotrend? Da, taj. A on košta 50 eura. Čemu se je u tanjuru za te pare nadati? A dobro pitaš, mali. Ja ću ti reći, ja ću te poučiti. O toj enigmi u fancy šmensi teći, to jest rajngli, loncu, potu. Bitna ti je veličina tanjura, promjera cirka minimum pola metra. Pamtiš da jedan od 2 zrna biža, to jest graška, jedno drugom ne smeta. Tu se kao rijetki je sponatić što se jede uz kanočalić ili dalekozor, postavi pod tupim kutom, jedan naspram drugom, neki listić crni i crveni, ne znaš da li je lijeva peraja od pirke ili kanjca. Na posteljici plate ove diskretno se u vlaš prebace 2 vlati, neke kore. Povrh ovog čuda još samo jedna suza soja sosa i potom pinelom smeđi čokoladne boje trag, a ne znam koji je to Pa di neće biti skup ovaj od import egzotike pijat. Dite moje, pamti, za stvari sa svjetskom vrhunskom etiketom, za high brand i trend, treba imati rafiniran ukus i puno na zlatnoj kartici. Kontaš? Oprostite, šefe, ja nisam u skladištu našao ništa iz Pariza, Londona ili Rima. Na svakom artiklu piše Made in Kina. Eto, dragi slušatelji, pa birajte. Uslast vam bilo, zdravi i veseli bili i bok!